bose bisenga ngo bayisengera mu mwuka no mu kuri. Aramubwira ngo mwarimu arabwiwe ngo ku musozi w'i Yerusalemu niho abantu bazosengera gusa, ngo ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo yuko mutazoza muja kuri uwo musozi, ariko muzasengera mu mwuka ubwo muzabona Imana. Imana rero mu mwuka, habe nubwo yaje kutwiyereka mu shusho y'umuntu iza mu mubiri wa Yesu, ujya bivuga ko ari mwene Mariya na Yosefu kandi ariho wabaremye, kuko biravuga ngo byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, harimo Mariya na Yosefu, ukuvuga ngo yiremeye ababyeyi. Aza kuza mu shusho ifatika, yarabonetse muri Palestine iriya, hashize imyaka hafi 2000 yari mu isi yambaye umubiri n'Imana Yesu Kristo. Turashima kuko imigambi yiwe yari yateganyije ko umunsi wa none tubaha. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Turabadandaza n'ijambo ry'Imana. Buriya abantu nimubona abantu ntibabagenuriye, ntacyo bazaba bafite cyo kugenura. Nta muntu uzugemura abana be ngo baburare. Umuntu azagemuriye afite ibindi yasigaje. Ariko umudandaza wese intego yiwe ni ukugira ngo icyashara kisohoke muri butike. Ibintu byo kuboha ubutumwa bwiza birashobora kuba bituruka cyane kuko ikigemurwa nta cari gihari, ariko igihe icyashara kizaba cyabonetse, inyungu y'umudandaza gusa nuko bisohoka. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntirizira gupfa ubusa. Yabyanditseho muri Yesaya, aravuga ngo nguko imvura na shelegi bimanuka ngo kandi ntibisubireyo ubusa ngo bigatosa ubutaka ngo bukamera imyaka, ngo ushaka umutsima akawubona, ngo niko ijambo nohereje mu isi ritazosubirayo ubusa rizakora icyo narituye. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma kandi turakoresha iminota mike ishoboka, kuko bishoboke ko ibinini bidakorera ko umuntu yanyoye byinshi. Ushaka ngo giripe ikire vuba akazanywa kabibiri bamubwiye kimwe, yo kwiyongerera indwara. Turakoresha iminota mike kubera ko ni ijambo ry'Imana. Umutonyi w'ijambo ry'Imana umwe gusa usobanura gukira k'umutima. Turasoma muri Yohana ibice 8:31, ibice 8:31, turasubira dusome n'umurongo wa 36 muri Yohana ubutumwa bwiza. Ijambo riravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanje muzaba abigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Umurongo wa 36 haravuze ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Amen. Nigeze gusoma igitabo kimwe mu bitabo byanditswe n'umugabo witwa Paul Nyagwasome Tusera wo muri Tanzania. Yanditse ibitabo byinshi byitwa mifano haya, abantu benshi bakunda gusoma. Icyo gitabo asoma ahantu amateka y'igihe kimwe mu gihugu kimwe cyaza kirwana n'ikindi, ngo muri izo ntambara ngo igihugu kimwe kirusha ikindi imbaraga mu gufata abantu kibatwara iminyago, ngo batekamo umuntu umwe, ngo bamugeze iyo ngiyo bamukoresha ububata, ngo barangize kumukoresha ububata baza kumubohora umukuru w'izindi mbata, baramurekura bamuha uburenganzira ho gatoya abo umukuru w'izindi mbata.
nyuma banyiriwe babantu biwe iri ngo batekereza kuzoja kumucungura. hariho mu nzira zibiri zashoboraga gukirwamo kugira ngo bacungure umuntu wajanywe iminyago. inzira ya mbere ngo kwari ugutanga amafaranga cya gihugu cya Sarsa kugira ngo barekure imbohe. inzira ya kabiri ngo kwari uko amatwara ahinduka bagatanga nk'umuntu ndango bibaho n'ubu. iyo regime ihindutse bazabarekura abari barafunzwe n'iyatambutse bakabarekura. noneho amatwara ntiyahinduka vuba, bisaba yuko batanga ibiguzi bakaja kumucungura kuko bari bamukeneye. ngo bashike bakoranye umucyango mwinshi kuko gucungura umuntu byari bifite uko bingana. ibyanganaga no kugura imodoka cyangwa kugura inzu nziza, byari bingana n'umuntu koko. ngo bahuza umucyango, imiryango iraterana beneza amafaranga ikiguzi cya gihugu cya Sarsa. ngo bamare kuzereza batuma abantu kuja kuzitanga. ngo bashike barababwira ngo nguriye umuntu wanyu mumubwire niyemera mujane kuko ikiguzi kera twakibona. ngo bashike basanga yanyuzwe n'ububata kuko ngo bari baramuhaye promotion, ariko ngo mu bubata bari baramukujije mu bubata, ndetse ngo bamushingira n'umukobwa w'imbata. arabyaragira urugo aba mukuru, ngo anyugwa n'iby'ububata. arababwira ngo singende. ngo ise na nyina bararira bakaza barira ngo se wanze ko tugenda n'ibintu tumaze gutanga. arababwira ngo singende. barataha. ngo bamare gutaha igihe kirashika ngo umwami wa cya gihugu arapfa. ngo bamare gupfa ngo bagira iminsi 7 yo kumwiragurira mbere yuko bakora amaziko. hanyuma ngo baza gupekuwa mu mategeko y'igihugu cyabo. ngo basanga ngo mwumva y'umwami ngo bahabanza umukuru w'imbata, bakabona gushiraho isanduka y'umwami. ngo bahamagara wa mukuru w'imbata uryo wanze ko acungura. baramuhamagara ngo bamuhamagare, ngo akeka yuko kubera ko bahoraga bamukuza, bakeka yuko ashobora kuba ari ugiye gusingira intebe y'ubwami. wari ukurikiriye ngo aravuga ngo itegeko ryabonetse rivuga hejuru yo guhanga umwami, bavuga kuko ngo bagomba gucukura imva bakabanzaho umukuru w'imbata akabona gushira isanduka barufite. uwanditse icyo gitabo Metusera yaravuze ngo ijwi rya nyuma ngo bumvise wa muntu amanukana muri yamba, ngo yazavuga ngo iyo mbimenye naranaga n'ababyeyi. igihe nasomye bino bintu nakeneye kumenya neza ububata icyo ari cyo. bavuze ngo ububata ngo ni ukubuzwa gukora ibyo ushaka byose. kubuzwa kunezerwa, kandi umuntu akeneye kunezerwa. kubuzwa gusohoka hari kandi ukeneye gusohoka, umubiri wawe ukeneye, ariko ntubyemerewe kubera ko urabaswa. ububata ni ikintu kibi cyatumye ibihugu birekura abantu bamwe kugira ngo bapfe, abasigaye baboho. aba bamartiri ba independence, abantu amaraso yaravuye kugira ngo abandi basigaye bazobe bota akazuba niba bagakeneye. Yesu Kristo arabwiriza ubutumwa bwiza. erega ijisho ry'Imana ntirireba hano gusa hagaragara, rigera kure cyane. ngo yitegereza abantu abo yatumweho, abona barabosha. umugabo bita Jacques Rousseau yavuze ijambo, aravuga ngo l'homme est né libre mais il est partout enchaîné. ngo umuntu yavutse abohotse,
ngo ariko araboshe hose noneho wera ku kwino ukageza ku musatsi araboshe. Yesu Kristo ngo yitegereze umuntu abona ntaboshwe gusa ku mubiri kurya mugozi wari uboshe Isirayeli mu Giputa, abona aboshwe mu bitekerezo, chaîne morale, chaîne psychologique, chaîne spirituelle, ayo mikufu yo mu mwuka, yo mu bwenge, yo mu bitekerezo iramuboshe. Arabwiriza ijambo rya mbere yabwirije aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana yansigiye kugira ngo mbohore ibisenzege, mbwiriza abantu umwaka umwami Imana igiriyemo imbabazi, mbwiriza abakene ubutumwa bwiza, mbwira imbohe yuko byabaye gutangaza ubuhuru. Abandi babonaga havuye amaraso, ariko rero nyiri kubohora imitima yahageze. Abwira Isirayeli ngo buhoke, mwishime, munezerwe, mutange amaturo, mubwirize ubutumwa bwiza, musenge, kubera ko umugozi uzi utuma umuntu adasenga. Ngo abivugeho ahangaha ku murongo wa 31 yaravuze ngo kandi ngo abibwira ngo abibwira abayuda bamwemeye. Ntabwo ari abayuda na nina nafashe hariya gusa, yabwiye abayuda bakurikiye inyigisho sahihi, barakurikira barategera, ngo bamare kumva baravuga ngo nguyu umutima turawuha, ariko ngo ashaka kubaha tahadhari. Remarque angalisho tanso kugira ngo muba bigishwa banje nyakuri, gume mu ijambo ryawe, niriba muri ngo muzamenya amakode y'inzira, muzamenya ukuri. Hari ibyo rega Imana yitukuye, hakaba n'ikindi abantu bitukuye. Iyo umuntu ahagaze kuri rutani kumumesaje cyangwa intumwa, agomba kuvuga ibyo bitumye neza. Discours direct, noir et sur blanc, udahinduye, tugatanga amakuru. Wowe gusohoja nyibahasha ushika uyitange numara wisubirire. Hari ukuri kwa Yesu Kristo kubamo. Yesu aravuga ngo uyu muntu yakoze icyaha akakirega, kigasubira kikagaruka kikamukubita hasi, agasubira akavuga ngo mbabarire sinzosubira, cyamenye aho kiza gikanduka remuka, ugasubira ukikubita hasi ngo kikugira imbata. Baramubaza ngo se data wari Aburahamu kandi tukaba tutarigeze kuba imbata y'umuntu, ubivuga iki ngo tuzabatura? Arabwira ngo umuntu wese ukora icyaha bari imbata yacu. Nigeze gusoma n'umuntu umwe ngo yari yarabaswe n'inzoga, arangije aravuga ngo noneho sinzosubira kuza nca hariya, ngo kuko ako kabari kari gafite icyapa cyagaza kigobeza abantu ngo binjiremo. Aravuga sinzosubira, noneho ngo yahagera kerekerayo agahafuka, ngo biraba nk'akanga, ngo bucyaravuga ngo ikibazo nabo ngo ni cyapa, ngo ariko ngo inzoga ngiye kuzinywera imuhira ndebe ko hari icyo zizontwara. Ngo zinywera imuhira, arangije agira imico mibi kandi nka kujya agazamera yanywereye mu kabari. Uwo muntu yarandika aravuga ngo kimuracho mtu kimo ndani, ntabwo kiri inyuma. Icyangiriza umuntu ntikiri inyuma, ibibazo by'umuntu ntibimuri inyuma, birinda muri icyaha ni ikintu gikomeye cyane. Uyu ukurikiye neza icyo Imana yita icyaha ngo ni ukwica itegeko, transgression de la loi, kwica itegeko, gukandagira itegeko, kandi itegeko apana ry'igihugu ry'Imana. Bwa mbere Imana ivuga ngo icyaha yabibwiye Kayini, iramubwira ngo ibyaha
bwatugira kwire wari ufite ububasha kandi yari yabuhawe n'Imana ufite ububasha bwo kubitegeka cyakiba kiragaragara icyaha usibye kuba gitandukanya n'Imana gitandukanya umutima w'umuntu n'Imana kiba kirota kandi kuzomuhirikira ahantu h'iteka ryose habi. Yesu avuga hejuru y'ibyaha aravuga ngo nibamara kumanika umwana w'umuntu ku giti ngo nibwo azirehereza amahanga yose azaba abonye noneho favere yo gukiza umuntu wese Yesu Kristo. Yohana yarabyanditse aravuga ngo icyatumye umwana w'umuntu yerekanwa ngo ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Tugihagaze kuri rutari turavuga amagambo amwe Yesu Kristo yagiye ashura tutari tuzi kwaba uko abantu batuyeho batizera ko umuriro w'iteka ubaho. Haleluya. Aya makuru ubutumwa bwiza ni bwiza ko hari amakuru abantu bagomba kumva bakicara bayazi. Ce n'est pas pour rien, c'est kubusa, ce n'est pas une simple aventure, si umuchezo watumye Yesu amanuka araza afata ubugingo bwe aremera ngo babukubitemo umusumari. Hagara akantu koroshe sagesse y'ijuru ubwenge bw'ijuru bwari bwamaze guhamya gutandukana n'umuntu burundu. Imana ishaka uko igarura umuntu biragora muzayishobora bivuga ngo Imana ishaka uwo cungura abantu ngo imushakira mu ijuru abanza kubura muravuga ati nimutume delegation turebere wisi arabura bose ngo bari bayobye basingira ubwiza bw'Imana ngo bamushakira n'ikuzimu ngo barebe ko ari dayimoni yo kwakira ubutumwa igacungura abantu. What? Igikombe cyiwe Yohana yaravuze ngo uwo nguwo uzakinyweraho ngo simviriye no kumufundura imishumi y'inkweto. Uwo ni Kristo mwana w'Imana. Haleluya. Ubutumwa bwiza twarabuhawe bisa naho twabuhawe twari twabubonye mbere bisa naho batwongeye ariko ubutumwa bwiza Yesu yaravuze ngo niba umuntu wagiye gushaka izahabu ngo agwa ku murima wari ufite imaragarita ngo ahitagenda agurisha ibintu byose n'amasahani ngo aza kuvugana na nyiri murima ngo si parcelle yawe wowe yigurisha ngaho. Iyo kiyo yashingiye ngo nicyo yavuze ubutumwa bwiza umena amabanga umutima ukabohoka ukamenya ngo nemerewe kwinjira hariya. Haleluya. Yesu yazabwiriza mu isi hari ijambo yabwirije. Zero ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa wahe abwiriza hejuru y'umutunzi n'umukene amena amabanga y'uko abantu iyo bapfuye bataba bapfuye. Aravuga ngo nyamutunzi yarapfuye ngo araha Lazaro arapfa ngo aje mu gituza cya Aburahamu ngo iriya nyamutunzi agezeyo ngo asanga nta makuru yarazi yaho asanga ibyo bababwiye ni ibintu gusa byo hejuru asanga realite yabyo ni ibindi bintu ngo arataka aravuga ngo tume yaza ariko birakomeye ngo yaza amubwira ngo shyira urutoki mu mazi umutonyi we ntiwohuruka ngo ugere no mu ziko kandi ari ubushuhe bwo hasi ngurabasha guhuruka jehanamu ngo winjire ugere kuri numatakira ngo ubushuhe bwari bwareze. Nigeze gushaka kumenya ubushuhe bwa jehanamu ndabishaka ndaronda buto sanga mu jehanamu irushize uw'inshuro miliyari. Jehanamu temperature normale ya ngira rutiyizu uw'inshuro miliyari kandi izuba fizika irabivuga ngo fiziki zivuga yuko izuba ngo rifite ubushuhe bungana na miliyoni 98 degrees Celsius.
Voluka iri zishongesha amabuye bifite ibihumbi 3. Ifuri zitwika indafari ni 500. Amazi azasheba ku ijana. Twigirira 37 tutagwara. None urebe uwo umbe ibyo bindi umuntu azozane aya mara ya 37 n'ibice 5 ubushuye iyo bugeze 40 abantu batangira kuva amaraso mu mazuru imitsi zayo ikarekura amaraso ngo umuntu azajeyo uko yakaba ayo makuru mugomba kuyamenya mukaza muhinga ibishanga mugahinga inzitiro muyanze. Yesu aravuga ngo nyamutunzi yibuka ko Aburahamu nawe ari sekuru ko sogokuru Aburahamu mbabarira utume Lazaro yohereze ashira urutoki mu mazi ntonyangirize hano kuko ndababazwa cyane. Aburahamu yamubwiye ijambo ibintu by'ijuru bipanze neza habe n'inzira yo kujayo irapanze umuntu abigiyemo neza nk'uko biteganijwe uje iburyo cyangwa ibumoso. Mose yabwiye Imana ngo niba utababarira Isirayeli ngo uzimye mu gitabo wanditse. Imana iramubwira ngo siko bigenda wowe tiwanemeza kukuzima ntacyo twapfuye umuntu nzimya n'umuntu wangoroza ubonye ukoroganye n'Imana ntawo bicaza ngo bakire urubanza ni ikibazo cyawe wenyine ugomba kukirepa. Namubwira ngo hano hari umworera munini ngo hagati yacu nawe gutuma abantu bataviyo ngo baze gusura bari hano n'abari hano batovana ngo baje gusura bari hano. Yibuka yuko bene se bakiri mu bindi bindiriya hirya ngo mwohereze basaje kuburira bene data. Aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi. Mose n'abahanuzi babuzwe ibandi. Mose yari yarapfuye n'abahanuzi benshi bari barapfuye. Yari epoke ya Yesu Kristo. Mose n'abahanuzi babuzwe. Ego igitabo cy'Imana kidakeneye commentaire. Billy Graham yavuze ngo la Bible ngo n'a pas besoin d'être réécrite. Ndabisobanura ngo mais elle a besoin d'être relue. Bibiliya ndikeneye gusubira kuvugururwa ngo yorohere abantu bikunde bimere nkaho nabo babaye beza ngo ariko ikeneye gusubira gusoma igacukumbuka. Bari kuntu umuntu asoma Bibiliya nawe mukabushanya nayo ukayivugira ibyitavuze. Yesu yabwiye abigishwa biwe arabwira ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutazoja mu mosha. Buri kiza gituma abantu bafatwa na mosha baba basibye gusenga kandi gani hatari gusiba gusenga. Iyo usibye gusenga uzutera amasantimetero usanga mosha kandi ukayagenda imokoboko. Amosha yitwaje inkota azagusheka imwe urinza ukubitemo karaka kujana uje gukorera ubundi bwawe. Amen. Billy Graham yatanze amategeko 10 yarayavuze yari mu mwuka aravuga ngo ce sont les 10 lois du chrétien apana 10 commandements zo tubisangiye n'igihumbi cyo kwica umuntu ngo bakwihorera ngo urumva gani baragukurikirana. Nukuvuga ngo ari amategeko dusangiye abana b'abantu bose ariko hari amategeko yihariye y'abakristo. Aravuga ngo icyambere ni gusoma Bibiliya ubudasiba. Ushaka wanabindora gusoma Bibiliya ubudasiba. Lecture quotidienne de la Bible. Ibyo ni tegeko rya mbere. Irya kabiri ngo ni prière quotidienne ukazuta usoma usenga ngakujya umutima uzuteye. Irya gatatu ngo ni ugufata ku mwuka wera. Compter sur l'esprit.
gufata ku mwuka wera, kurikira umwuka wera. Umuntu ntarekere gusa muri administration isanzwe, kuko hari amabanga administration itohishura pe, ariko umwuka wera aza yatwikurura akakubwira ngo hahari imanga. Attention, Paul yavuze ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere. Ikindi ngo ni ukugira urukundo. Gira urukundo kumva nta muntu n'umwe wanze kuri iyi si y'Imana, icyo ni kimwe kandi ni byiza. Ikindi urukundo Yohana yaruvuzeho mu rwandiko rwiwe, ntabwo niba atari urwa mbere n'urwa kabiri, aravuga ngo uru ni rwo rukundo, ngo ni uko tugenda dukurikiza amategeko y'Imana, kuyakunda, gukunda amategeko y'Imana. Icya gatanu ngo ni ukuja mu rusengero buri uko ingoma ivuze. Burya bakunda kwigendera muri za gahunda zaba amateraniro yabaye, hari imbaraga babura, hari imbaraga baba babuze, kuko imirongo ya Bibiliya iravuga ngo ntimukirengagize guteranira hamwe, kuko abantu bamwe barabyirengagije. Icya karindwi, icya gatandatu, ngo hariho gutanga icya cumi gishitse. Gutanga icya cumi gishitse. Icya karindwi ngo ni vaincre les tentations, gutsinda ibishuko. Ubundi ubukristo ndi buzingiye mu mubatizo gusa, ni mu bita. Niho ubukristo ahantu bupfundikiye, ni mu bita, ni mu ntambara, ni mu kurwana, ukiyangaje. Umukristo ubundi wanditswe wanze kurwana tazoba repertoriye mu bandesheje. Muri abakristo ubwo bazakunda ngo barebere spectacle hari a distance, bayirebe nko wawurebera kuri televiziyo, ariko Imana ishaka kukubona muri extended, umuriro wawe ucaho nawe ugacishaho umuntu. Kandi Imana yiteguye kukuvura niyo worashe umutwe ukavaho, igira amapiyese de rechange. Haleluya. Imana ishaka kukubona uri umurwanyi, tukaba umukristo w'impombe. Hari abakristo banga kurwana, kandi urugamba ari ngombwa. Kurwana bya gikristo ni ngombwa, ugomba kwiyopoza ku kibi, ntacyo mupfana. Bazavuga ngo kinediriye akonsante, utagize icyo bivugaho yarabyemeye. Ikibi cyaraje ntacyo wakivuzeho, urabyemeye, hari amanota ubyemeraho. Mukristo azagaragaza pozisiyo ye, akamuvuga ngo uko wanje muramenye. Haleluya. Irindi tegeko ngo ni ukudomina situation, ni uguhahaza aho ushitse. None gusura abantu bazongera ngo mwanze mureke dusenge, apana kuja kwa nyogosenge babanebwe, wamujeberera bazakwambura ibyo wari wazanye bakure kururisha ubuzima. Haleluya. Hari imiryango yananiwe Yesu, murabizi, hari imiryango yanze Yesu. Kizi senge igiye kuryama, hari uburyo baza barya badasenze, niyo bagiye kuzuka nta mpamvu zo gusenga. Bibiliya ntibaheruka mu ntoki, wamara ukaja gupangisha y'umwana azaza yahindutse uwundi. Haleluya. Dominer la situation. Ni ngiki cyenda nacyo tugeze ngo ni être insensible aux choses négatives. Ngo kutareba, kutumva, kudakorwaho niba kikugobeje ngo ubone ko hari ikihaki, kutita ku bishuko ni bibi. Nzibuka ngira umusore mutoya, amasura y'abakobwa beza yoca mu maso ukabona ni mwiza. Ndaho umuntu arambwira ngo usambana ngo no kwicisha inkuba.
si ubutumwa se si ubuhamya Ubuhamya. two buvuga Cyane. ubwo ni amakode gayinze urakwiriye ngo usanga twobicisha ngo ndabaza ndetse none ndaja he ayo makuru shetani kera yakiriye icyo nyine Imana ikubujije nicyo shetani gushira imbere kugira ngo unyere ikugonganishe n'Imana uzi ko Baramu yagaragaje kuvuma Isiraheli bira ngo bimare kwanga Baraka aramubaza ngo ese ifaranga natanze urazirira ubusa gira icyo uvuga aramubwira ngo sinzirira ubusa ndatanga inamba kandi iragira akamaro wowe tuza amakuru y'uko imbaraga zaba ari Imana wowe ushaka ikintu gusa kizobakoroganisha n'Imana bizaba birangije nushake wigendera uryame none ndabigana ngo uzoze uhaga inka ufate ibinyita bimwe uzereke imizimu ibindi ubizane